Di çarçoveyê xizmeta welatiyan û pêkanîna pîwîstiyên wan, Desteya Tenduristî ya Herêma Firatê bi alîkariya rêxistina avêsê nexweşxaneyeke şûştina gurçikan li gundê Helinceyê Rojhilatê Kobanê vekir. Ev nexweşxane bi temamî bê pere xizmeta nexweşan dike. Her wiha, piraniya derman û pîwîstiyên şûştina gurçikan li vir peyda dibin. Li gor Diktor Xurşîd got ev nexweşxane 24 saetan dikare nexweşan pêşwazî bike û celseyên dermankirinê ji 28 heya sû 4 celse li asta mehê tên çêkirin. بمعدل جلسات 28 حتى 34 جلسات ماهية مجانية 100%. أدوية جي إريتروبويتين موفرة، جي إيبارين متوفرة، أنبوبة ماجيشكي متوفرة. أكثر أغلب فيه كتير جامعة فقير زنجين جامعة مشكلات هنا لأنه مجانية العلاج. الفيدا راه داربين نخوشنا هنا تبيع منكون ورا مواصلاتنا إسعافها جماعة ما كري خدماتي هون أم تلفون ديك مثلا نخوش كي 4 كيلومتر هي 8 كيلومتر دور به تلفونها ما ديك أم دور نخوش بإسعافي خو قسم طوارئ كونتيننتين. همشیره ملیسا حسن ji dengê Amerîka ra axifî û got ew nexweşan ji tevahiya Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê pêşwazî dikin. Her wiha rewşên awarte jî û bi gelek awayan xizmeta welatiyan dikin. نصوغم الفداري أم جمن بجيتين جي عن عيساتين جي سرينتين جي كوباني وقندوي جي حمياتين أم جي استقبال دكنة حالات إسعافية جي باما تشيدبن أم واجي استقبال دكن غرفة باستقبال هيا چور تخت لهنا أم نصوغي خاتين الفداري الفداري موزني وان دقرن دختي وان حالاتي وان عامي قشكي دنيرن طالي جي دبن دجياز مهنا أم دارن وداري قرشكي وان دشونه. Nexweşên got serdana vê nexweşxaneyê dikin tekez kirin got hebûna nexweşxaneyê li Kobanê gelek fayde li wan kiriye û ji bo pirsgirêkên wan yên maddî bûye çare. Nexweşên got ji dengê Amerîka ra axifîn behsa zehmetiyên çûn û hatinê ji bo nexweşxaneyê kirin û daxwaza çareseriyekê kirin. كنا في مستشفى كيف تشيلوا ممجة يوم ما الحالة مشتو يوم ممجة ويبينا يقول في دار يدشونا ما مرتاحة وضعي ميت تعبانة وانطق وزن ممكن وكيش ما ربستينن ومستشفى فربكان مرتاح بمن ريمي دولا ام دورنتين تعبن. Têzanîn goberê xizmeta tenduristî li Kobanê pir kêm û lawaz bû. Lê niha sal bi sal navendên tenduristiyên nû tên avakirin. Got niha li Kobanê 3 nexweşxaneyên mezin hene. Her wiha hejmarek navendên tenduristiyên biçûk. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanê.